indoro ye, ijwi rye, igihagararo cye cyasajije benshi. Ijwi rye ryakunzwe n'amamiliyoni, ibihangano bye byakunzwe n'amamiliyoni, ibihangano bye byarebwe n'amamiliyoni, ibihangano bye byumvishijwe n'amamiliyoni ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umusore wapafuminze mu bitaramo byinshi bitandukanye, arakunzwe mu Rwanda, arakunzwe hanze y'u Rwanda. Juno Kizigenza ni muntu ki? Yaje ute? Yinjiye mu muziki ate? Yagiye akora izihe ndirimbo zakunzwe? Yavukiye he? Yize he? Yakuriye mu buhe buzima? Yakundaga iki? Reka uyu munsi tuvuge kuri Juno Kizigenza umaze kubaka izina mu muziki nyarwanda. Ngiye gutegura ikintu cyegeranyo, nitwa Jean Paul. Nguhaye ikaze kuri Jean Paul TV Show, isoko y'ibyegeranyo. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kwizera Bosco, azwi ku izina rya Juno Kizigenza mu muziki. Yavutse ku itariki 23 Ugushyingo mu 2000. Avukira mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu Kagarama. Juno Kizigenza avuka mu muryango w'abana 7. Amashuri yisumbuye yayize muri Gahozo Shalom muri 2019, aba ari naho ayasoreza mu ishami rya Mege. Yakomeje muri kaminuza ya Mount Kenya, yaje guhinduka Mount Kigali mu ishami rya Business Management. Yakuze ari umwana ukunda gukina umupira w'amaguru ndetse yumvaga azakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Muri 2015 yiga mu mwaka wa 3 wayisumbuye, papa we yaje kwitaba Imana. Juno akaba yari afite imyaka 15 y'amavuko. Yaburaga igihe gito ngo akore ikizamini cya leta, nubwo yari amaze gutakaza se, yaragikoze aratsinda. Ageze muri Gahozo yaje kuvunika, bituma adakomeza gukina ruhago. Mu gihe yari ategereje gukira, byasabye ko ashaka ikindi yaba ahugiyemo. Hari studio y'abanyeshuri bakoreramo imiziki, bakiga gucuranga ibikoresho nka piano, gitari n'ibindi. Atangiye kwiga gucuranga gitari, buri wa gatanu yaririmbaga mu kigo indirimbo z'abandi bahanzi, abanyeshuri bagenzi be bakabikunda. Juno yaje gusubiramo indirimbo ya Koffi Olomide, ibyo bita cover, bagenzi be barayikunda. Iyo wageze no muri karitsiye yumva abantu barayimenye. Mu mpera za 2018 nibwo yegerewe na Ntando wakiraga ku kigo yigagaho, ariko ari no mu bareberaga inyungu za Bruce Melody, amubaza icyo ateganya gukora kuko yamubonagamo impano. Juno Kizigenza amubwiye ko yumva azaba umuraperi kubera ko yakundaga itsinda rya Tuff Gang. Ntando Bernard waje no kureberera inyungu ze yamugiriye inama yo kuzaba umuririmbyi, undi arabyemera. Asoje ayisumbuye muri 2019, Ntando yamuhuje na Bruce Melody wari waratangiye gufasha abahanzi binyuze muri label y'isi Gitangaza yarimo Kenny Solo. Yahise amufasha gukora indirimbo zirimo Nightmare, Maforomura n'izindi. Muri 2020 amasezerano yari afitanye n'Igitangaza yararangiye, atangiye kwikorana, ahita arekura zirimo Nazubaye, Please Me, Shenge n'izindi. Muri 2020 yatwaye igihembo mu bihembo bya The Choice Award, yatwaye kandi igihembo mu bihembo bya Isango na Muzika n'ibindi byinshi bitandukanye. Yagiye akora izindi ndirimbo nyinshi nziza zitandukanye zirakundwa. Yaje gusohora album yise Yaraje, nayo yakunzwe n'abatari bake. Yanamufashije kugenda akora ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu yagiye asohora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zirebwa n'amamiliyoni ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Juno Kizigenza yagiye atwara ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu Juno Kizigenza yaje kugaragara mu rukundo rwari rushyigikiwe na benshi rwe n'umukobwa nawe umaze kubaka izina mu Rwanda mu muziki, Always. Uretse ko baje gutandukana, ariko ngubu hakaba hari amakuru avuga ko ngo bashobora kuba barasubiranye. Uyu Juno Kizigenza akaba ari umusore uhagaze neza mu muziki nyarwanda. Uyu munsi tukaba twari turimo kumenya byinshi bitandukanye kuri uyu musore umaze kubaka izina rikomeye mu muziki nyarwanda. Akaba ari nako tuganye ku musozi w'iki cyegeranyo
igihe wari wakiguteguriye. Nitwa Jean Paul, wibuke gukanda subscribe, ufungure inzogera tugishyiraho video ujye uyibona mu ba mbere. Kandi nimba uba wakunze icyegeranyo kinyura hano, ntukagende utagikanduye like. Nimba ukunda Juno Kizigenza, uze gusiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV show. Bye bye, ndabakunda cyane.